APRFC yavukiye ahangaha muri w'intwari hari mu mwaka w'1993. APR ishingwa cyari igitekerezo cya nyakubahwa perezida wa repubulika akaba n'umugaba w'ingabo w'ikirenga nyakubahwa perezida Paul Kagame. Mu buryo busa nk'ubwihariye hari abajya kureba bakavuga bati ni igikona cyacu. APRFC ni imwe mu makipe akomeye cyane kandi afite amateka akomeye kurusha ayandi yose mu mupira w'u Rwanda. Yashizwe mu mwaka wa 1993 mu gihe igihugu cyari mu bihe bikomeye cyane by'intambara, ariko kuva icyo gihe yagiye ikura buhoro buhoro kugeza ibaye ikimenya bose muri ruhago nyarwanda no mu karere nyafurika y'uburasirazuba. Mu myaka irenga 30 ishize iyi kipe APRFC yegukanye ibikombe byinshi bya shampiyona n'andi marushanwa agiye atandukanye. Ni ibintu byatumye yandika amateka adasanzwe mu mupira w'amaguru w'u Rwanda. Uretse insinzi zayo mu gihugu, yanagaragaje ubushobozi mu marushanwa yo mu karere ndetse inahagararira u Rwanda inshuro nyinshi mu marushanwa ya Afurika. Iyi kipe izwiho imiyoborere ihamye, ibikorwa remezo biri ku rwego rwiza, gahunda yo kuzamura impano z'abakiri bato ndetse n'abafana benshi bayishyigikira haba mu Rwanda no hanze yarwo. Nubwo yagiye ihura n'imbogamizi n'impaka zitandukanye nk'izisanzwe ziboneka mu mupira w'amaguru, iyi kipe yakomeje kuba ikimenyetso cy'ubudacogora, ubunyamwuga n'insinzi. Amateka yayo yagaragaje urugendo runini rw'ikipe yavuye mu bihe bidasanzwe ikagera ku rwego rwo kuba amwe mu makipe yubahwa cyane muri Afurika y'Uburasirazuba no hagati. Nk'ibisanzwe muri kumwe na